otumfo na abecha medonyam se se wo gbogbo ahimfie na wo kono otumfo anya wo hene opia medonyam se wo yebebu otuakun Kelvin Taylor medonyam se wo so wo ba kumase a wo nsenko mark my words ahemfofo na mo Manhyia no makwase ampani bia megina ho so obepa achew ama Kelvin Taylor because ya ensem okafo otokoko so ho na ye ha ye o makwase ampani bia medi Kelvin Taylor nim so obepa achew Manhyia ahemfie no bia no obeso so ne nkwase apology obia megina chew pa ntumu ahemfie onom omu firi wura mu no ya ntete wo mo no omu na beso so so wo ho no mu o patra na bra Manhyia na hwade o ka se ya jimijimi na egu kumase ho ye Asante fo me kato ye Asante fo ye buye ho na adwene da ye nim nyansa nso so ntu se nkwase afo no so so no so omu na beso so amu kasa ti ampanimfo ama titiriu judge omo mabobra no mbeso so a ye yenso so o abusia edini yesai eno are so tv edini so se na your first time na wo hwe channel ya no subscribe channel se no like no comment no share the mouth so de enya bia hwe enne ye da hofo no me enne mo so mfiko kwa Alaska ene matena si ya ensem bi ha kakra ne bese edi hu nkomo kakra ewo sebi Asante memene Ghana kuru dia wese no ye ko Kelvin Taylor so ye me mfa nya politician me mfa nya process media o ka Asante asem a na meka biye ne ye ko Kelvin Taylor aso ye ya ye nua be ma Kelvin Taylor ye wo Ghana ha ene ye hu se o kaseti a oponso ye otumfo o seti to bebio ya enye ono nko kaseti a ngofo bibire but ye kan ye be kan ma ye die mu Asante ma de ne ye kan wo ma ka de ye kan asema ye mfa ho so wuntimi nkan asema ye de be kan de ye asema fa ya de pepe e ma sabi Kelvin Taylor di otumfo atempa se ne anye bia ne sabi se mpedasa wa ma otumfo adwuma so wonye ma no e wa Asante mem e na otumfo anye ana wa anye ne yie mintifo no nka wo mintifo no nka e to de bia ye ne mebu a sefem areho se ye ti o man Ghana mu ni ye di mpanimfo bi eduru mre bi a eduru time bi o mu na bua ma Ghana ni bi ye hwe ensaka na politics semunti politicians semuni ma politics semuni ni ma binti na sabe o Kelvin Taylor suko ne mente sewo suko no mente sewo wutimi di otumfo atem se ne wa ma otumfo adwuma so wonye ma no wanye wutimi di otumfo atem wa se wa ma ahinie no woye case ma Asante ma nsema ensema nua be ma nua ba ensema Kelvin Taylor ka kire sebe otumfo se tunye bi ye wo Ghana ha na wo kaseti a lawyer fo na judges fo di wo matem so munni mu nyansa di wo matem ensema wo di wo tunye bi e na judge fo ba ko so de gina ye de court wo beduru Ghana na ne party ba pa no beduru Ghana court fo so wa bo ato judges makoma ko nan ase nu mu nyina ko ama no o ma bo asana to asem ni sunni faso bia eni nyina so bia o ma se etimi de warrant ko che no nti wo fa ne ho adi no nenam wo wie watima ko grant interview ewo sister radio station ba ko Ghana ha ama chese wakọ kansem wone wono afum wo no wo pa bia chew se omo so kasa mane tia omo so etrama wo se dey se omo kasa mane tia mane ha intino ase wakasa tia eye ya abrefo a wonfa nche no wo wie ye na anso wo no wo se wo be kumase abetia wo tumfo na wo kra wo kan wo tumfo wo na nanon no wo kra nya wo fere nya wo tan wo Kelvin Taylor me no kasa yi enya wo fere nya wo tan umu ade enya wo fie ye tia se na wo se eye wo kateche free very do papa atem into wo se wo kateche for court se wonni munyansa nka sa de nka wo nye wo papa kura so obu no wo papa wo se kwaso ya mpani woto kwaso obu no wo se kwaso ya mpani woto kwaso wo se omo bra bia so obu no you respect wo papa obu papa na otumfo ono nya wo hwe wo ma wadwuma nya yi wo ma na adwuma so wonye anya no de si akonya so wotimi bie wo si aduasa wo ti aborti o wo ti America wonnim ne yekoso Ghana mo sora mo se mo ti America mo ti aborti mo nim ne yekoso Ghana ha woti Manhyia obi sa wo so obi na wo be fam force of information de ma wo na sa wo tie nsem a na wo wie wo je na wo kan nsem a wo kan nsem se ne yasabe wo akoda bi ne otumfo
o ka che very di wo sia tem e san wo bu afu wo kwasia papa Kelvin Taylor unim nyansa me che me fa ni atem bet wo e masi papa uwie a wo sa so fro tumfo so wo nana no unim nyansa kra kwasia se wo bebe kumase wo ba Asante mem so wo ba Asante mem okay ene ye mema ni bi se omo twen wa Asante mem nti bra Asante man no ya umuye na wudi ye maame no wo a modwom atam wudi kumasefo nyina atam kan semani kwanse wo ka kire omo so omo twen bra wo mo se omo twen nti bra kumase wo ne be bra ne be che otumfo ye na otumfo oni asem oni obi ani asem ono wo social media na wo di na te ono oni obi wonte obi no obehwe wo niema ne wo nsem hu na wo ka na wa betie bi no otumfo wonte obi onye social media blogger otumfo onye social media fan na obetena ho abetie wo nsem ne wo niema a wo ka kan e de to mframo didi atam o metie bi eni sa wo de wo chaw pa fa sa wo de afa John Mahama so wo de afa president so de afa ho anwa so se o mepa chaw ma ne betia otumfo a otumfo ni he wo wetima age ofe so ono nana de sikadwate wo no wo mpebone nti wetima age ofe so ama wo kan wo kama but huni say ne wo ntimi mpie mfafa enante kuro nu ho ene na woni national security fo nyina na eba ho ba na nante de ene de different abusuafo yankode nkotie eye ememma ne bi ye wa Asante mem ene ye nua no maamefo wirim bi ene sami omudi atudade amma ne Kelvin Taylor ene warning na omudi amma no say so wo ye bema pa won tinsi kumase na wo mra wetima ba manhyia wo wetima ba ene ye sempelifo kan ho no ma pa chew wo ye pa chew na wo be pa chew no wi a wo pa chew na wi no wontimi nante esa wo fa wo radio station bi so wo ko obi betesa wo radio station bi so ene he brante ba ko so wo bo tu akun abrante ba ko abusuafo muntie video ni mra Kelvin Taylor amen kan kirewo hwe wo so wo bakumase yenso ye twen Kelvin Taylor bi donyame se wo bakumase a e be bo tu akun Kelvin Taylor be se wo so wo message ani na kumase na wo ba wo di national security be 1000 neba wo ba tia wo nana be otumfo na abecha mi donyame se wo gbogbo ahimfie na ukono otumfo anya ohene upia me donyame se wo e be bo tu akun Kelvin Taylor me donyame se wo so ba kumase a won se nko mark my words ene ye Friday ye twa up to Sunday wunnim na wura himfie se kim won san ko otibiem me se wo so obia kra me metete wo bo tu akun me ne se wo Kelvin Taylor se wo so wo ba ho nana ho wo ka kire ye nana se akonya bia wo asantema bia honte o anade wo fa kuntru ase apaye wura chaw ba kan sa wo ba wo nana ho kuma se na wo fire mi donyame se wo wura wo chia mi fie mpo na upie Kelvin Taylor me se me se wo e be bu tu akun ene yi se wo fa national security me se so me se wo so wo ba wo so ntie social media ene ye ka kire you be who video yi and Friday you be who video yi on for time Kelvin Taylor any radio station okan kwasi asem no me say ye twen na wo du kumasi a na be say yes senkrafo ene ntimi nyo bibi a anya Asante mu me say wo du no ye be bu tu akun me na me ka kire wo me say ene me be bu tu ama me say be kumbi me say wo ene this one ma Kelvin Taylor te tafo me se wo nim na wo sikumase se wo so wo ba wo nana ho ye nim na nakro na se wo tumfo ye wuro tumfo na wo ba no ho de a na wo fa kuntu ase ne mahama be pa ye wuro tumfo a chawo de a yen de ye nyintumo o me se wo wura himfie na wo pie Kelvin Taylor ye be bu tu akun ana nyi se bi ye hu se wo ba himfie ne se hu se wo ba himfie ye hu so ba himfie a na wo ye bema so a kandakura wo ba kumase we are ready for you. Yam found that any besi me say wo du kumase na wo ba yewura pia na nkwaso say yewura na be pa na chawa yen wan pa ye chaw what I say yewura na wo de Bahama for kuntu ase
abɛpɛ kyɛw sɛ wo ba na hɔ dia wo se akonya yewura te so na ho nte wo de di yewura tumfo atem femfram ama nɛ wo so wo ba kumase abɛkyɛ yewura tumfo wo de wo yɛ bɛmma so de si kumase me se wo bia kura nka me mɛtete wo botua kum ɛne me botua ma wo yɛ bekum bi me se mo fanta Kelvin Taylor mo fanta na chidifo no ɔne wo nam no me se sɛ wo du sɛ wo so wo ba kumase ya yewura de yɛ twɛn wo me se no Friday ɛne bia ne mo a wo ba no yɛ hu sɛ wo ba na wo ba nwa no be wura hɔ na wo yɛ ama na ko na sɛ wo yɛ hu sɛ wo na wo bakum ase Kelvin Taylor me do na me sɛ wo ahwe a de be sie nyɛ me say so obi akwa ya me metete wo botua kum me na ka kyɛw me botua ma wo de be yɛ me asiampe wo be kyɛw wo nana bai wo be kyɛw nana bai na wo aba be kyɛw no yɛ twɛn tell so bakum ase be kyerɛ sɛ security no so boys wo so a yɛ hye kora kyɛn wo asia wo kɔtena America wo na ka kansɛm a ɔso wo ba ya wo twabutɔ ɔso wo ba wa yɛmrɛ me say sɛ wo nim na wo si kumase they say yi band ya free so nti wo ba kumase me say ko bia kora hu a ɛna wo kɔ dia fine na sɛ yɛ hu sɛ wo ba Kelvin Taylor me dunyam sɛ ne da no ɛna wo ba ya na wo fa necessary script na sɛ kutuma wo sɛ ko anya sa ye betete wo botua kum de be sie bia nsi shameless people won na wonyi adwene wonnim nyansa ne ya obisa nkoa na wo fom no mum na be fom no mum nye ko asekpo enkanfo ene po so president no na be fom no mum umedi die wo tumfo atam sama be kan so be che wo tumfo wo dane twani kurasini me se wo ene bia ne wa ya hu na yesa me se me e be butu akum ene ye be se bia nsi enu sa de kankra ho abuo dwan ese Kelvin Taylor so wo ba kumase kumase de so bia nsi zu azo ntimi kumase de obetimi aba be men try so be wura men hia hemfie men try so be wura men hia hemfie Kelvin Taylor me donya me so wura men hia hemfie abu se ye nimnyansa ye ntese nkwasiafo na so so no sa nkwasiafo agimifo no mo so omumu wo mo no sa nkwasiafo na so so no wo da wo ye Kelvin Taylor wo pa da wo ba kumase de obetuma ba kumase ho na esizu so mo kumase be men try so be wura men hia hemfie wura men hia hemfie na wo be hu se mema wo kuma hia hemfie o wa beto men hia hemfie wonom so wagimi a kwasiafo na di wachi so so emmoa na so wo Ghana hanom no nya bi ne ye de yebu ye hu anyansafo na gu men hia hemfie o nti wo de obi ansizu so wo ma kumase do betimi aba betime ka tere se wo de wo ye bema ena ntetema and man try o and yextremo ahemfofo na mo man hia no makwasi ampani bia megina wo so obepa achew ama Kelvin Taylor because ya ensem o ka fort o tokoko so ho na ye haye o makwasi ampani bia medi Kelvin Taylor nim so obepa achew man hia hemfie no bia no no obeso so ne kwasi apology obi megina chew pantum o hemfie onom aha utim mefa obi a wabɔ blache wo se enu meye fom ama gina kumase de so betima ba obi fa ho be kumase no se da ho but men try and don't try say jimi fo nkwasiafo a wo mo naked videos wo mo naked pictures into wo so so no emmoa no mo nim nyansa no wo firi wura mu no ya ntete wo mo no wo mo na be so so wo ho no mu wo pa try na bra man hia na hwade ye wo ka se ya jimi ni egu kumase ho ye asantefo ye asantefo me kato ye asantefo ye buye ho na adwene da ye nim nyansa nso so ntu se nkwasiafo no so so no so omo na be so amo be kasa kasa ti ampanimfo ama titiriu judge omo ma bobra no be so a ye yenso so aha ye so afide be ba ye be ba tribe amamo say ye asantefo ye nya Ghana fo ye asantefo se unimu a ye nya Ghana fo ye te Ghana ye nya Ghana fo ye asantefo ye ti asantemam ti se wagimi a wo de bra aba to ye wo honom kwasiafo bi na so na wugimi dan kwasiafo no omu ni tumi nti otekoko so and you respect what kokko so into the kumase do betima aba but men try so be wura men hia hemfie wura men hia hemfie na ba to sese nyansafo ni nipa gu honom so wote ensem na branche ne kan ya wote ensem na branche ne kan ya ye maame ba ko so de ensem bi sa tudwa onso kasae e de fa ho bi se Kelvin Taylor mo twen no adwadifo ma no won e to ne ma odwom Central Market he nyina mo nyina twen no e wo kumase Asante memho so mo so beba
wo ye bema wo mra yenkwati maame soso nsem na okan so bra what is Kelvin Taylor so obekuma se Kelvin Taylor so we ye bema pa wo de obekuma se a wo de gina central market na ye video wo ga sa Asante for ye do di agro wo mna me di ye hinatem ye hinatem tra bro check kan kwase asem na wa sole abasa wo bekuma se aba betia wo hene no wo de Kelvin Taylor wo ye bema pa wo de bra na wo ba so gina kuma se na ye video ni ewu ba bia wo wo say yes money and shade na moja mo papa no ma mo be di obi papa tam no wo de ye twa kuma se ya ye ti ha ye twa wo de mi a ye miwa wo Kelvin Taylor ka unka se wo be kuma se wo de bra na ye twa wo bra ni ye twa o se tutu o ti god so wo fele ade what me di papa ya tam se wo sa be kuma se wo ka se de da ye ho ama ho abusia for me hwe video ye da simra ne emeti ye nte ho tew menhye bia ho nte akonwa bia te se toilet o you hine se be di anim na musuomra eso ase you se be kansam mampuntumra abrabom edian hine na yedi ni saa no edian hine na yedi ni saa no wo na wo ma santeman se yotufo wo na wo se santeman o tom edian na meka asembe na menka ministry ka na mpanifo se ye di yew na anya o ya ye nya o faye we ya akosu ni na ya o mo se ja kwase ampanyi we ubeti anse ye se jo mahama ni ndc for ba Ashanti Region na ye ahimfu ni bia bodwa mbebodwa tana tutuntuma se kawa kese e di ehia jo mahama ni ndc for omukwa no masa akoma kwase we ya na pantan se staman dodom we ya sa be di atem ni wafa no ho adi kwa no okọ kwase ampanyi we hwe ne na ho fita se baifo ahemu we kwase ampanyi we onim ni papa we no abedi di atem na ye ya kanfo ya hemfo na asa abodwa asa de ehia jo mahama ne ndc for inisheka ye de inisheka ye nkwala obi bebusa se na ade ye mum asem ti ne de mo kokko to anenye ya asem enye ya asem na mpanifo se asem eni dance ne ye twa bi ne ye de aye dance se mo se nye dwoma ama ne ndc for na na sha akwawe ye chi adenti na MPP time wa ama adenti na wo ba ndc time no ba ndc time no kwadu a judges no judge bi di abono no ndc judges na kobo asem na to agu se eni nyina so ma ba to agu timpanifo se asem eni dance ne ye twa bi ne ye de dance ezina we che se yewra mahama pa na amadum se to mahama ni ndc for na hye kwase ampanyi jimifo we trumudicious we achi e man didi ye akanfo atem me se krafem me wa akanfo atade ni bi mentime hye menumi ho bra na oton ma me no 200 cedis o maji na atade na ba fa me sika ma me menumi ntime hye so obi ama na no nso anu odidi akanfo atem no odidi Asante fo atem ne ya hemfo ne ye mpanyifo na ye ka kuma busia ye jere kwaku anum se mo tensem na mo kan se mo amhu ye se mo tie mu nsem se be nsem ha eya na se be ye nyina nipa wo se be ntezukoko wo bia no se gyae de atifita ntezukoko wo bia no se gya atifita se be wo Kelvin okataje fifa di wo papa atem na ye wo ye ne hawo na wo so wo de na court wo so wa jini pa minim se wo ye mfantini so ye de ani wa jini wo ye mini atem mpeni pe di na tem bet saa de na wo ye na ya wasa ba Ghana ha na wo ba ye no wasa so kasa wo ba beti otumfuo no wo kwase papa wo ni nyansa wo ye fon pa wo ye fon papa ye buade pa bet se na otimi di otumfuo ni mi ye fom ye maame no mo dwam edi o matem wodi wo maame atemawi wo maame o wodi na te wo papa o wodi na atemawi wo papa o wodi na atemawi e na woni o wodi na atemawi na wo be die maame no fom matem wo dwam onto aduane mo bi ani o onto aduane ma obi ani enyo na ofidi kumasefo enye hoze na mo so na papa ko market ko bre ekọ edwa so ahomate esore ko bre wo mogya ni enyo na mo obi dwetire o ntimi mfa wo pe na wo di obi maame atem ntimi mfa wo program a wo ye no mfa sori di Asante nga nyina ni Asante me atem onso oba Ghana de wo nsem a wo kan nyina wa ye se o pe chopa wo wie kwatina ho no na kan kwase asem masa e nyina nipa o
de bia me ka me sei se ye nyanta so ko ye no ti ja tie de etifita enya nko no matem di o se na wo si di atem no wuti se kukuo wuti ne wafunu se di ball wunim nyansa wo kwasia papa wo Kelvin Taylor wunim nyansa ibenya kwasia mpani ti bonko bisu ba be tro comment section ato aka se o ka de ya wo ba support Kelvin Taylor watem bi odi otumfo ya oba Ghana wi o sase wo ba na oba be tie otumfo na oba tie Asante maboa wo semfa na boa ti nya be tua okapa Kelvin Taylor nyambe tua okapa wuti se kuba abam wuti se kuba abam so ni kuba abam a wasi addressing kro ni dressing na wudi Asante fo atam wuwi a won san so ba se wo ba be tia otumfo wo nana no fucking man masa enya nko na onya sika wa asase su enti wuntimi ndi obi di obi hina tam mfa ho ni sa kekenko ena wana onya nya nchen obi a wo ye kase ye tan ye di ye ho atam a wo wo atem ni bebre wo amre ma wo on se bi wuti se kuba abam wuti se ka nkura bata koku aka akura bata mu wo so da wo face wa no ye wa no nya ya wo wa no nya ya se ka se du wusi woni aye wo o mawure wu se wu ye se kuta fucking man wo se kwa bu wo se kura chen ye bu wo se kura chen otumfo wo se kura chen otumfo wasia man na wu ya be ka se wona nana hwan se obakuma se obechia wona na aboa mfa nwi wate wanim se adwetwe fucking man abusuafo em mfa nche na se be to da bi ensem bi a na ha ensem bi ha areho se nipa ye wo ye Ghana na enye sa de tie yama social media de yetirim se wo di panimu na temo ne na kire se wo ye de panimu no wo to abama no otumfu ya to so aba wo je take it wo Ghana ha se a wo discover no mo je tax de bre no ende wo nhwe ho asem nka wasia so na to wo se na wan develop Asante abo wa discover no fan develop Asante mo je discover nyina aba ne discover nyo mfa nkra enko trankran o ya konfonachi ebubu enkofo so wo kumase no sebe wa modwa mfre na de hye so mo abu ano yi campaign bi mutina radio so TV so ene social media so di otumfo atem se wona so wo scan na de ne nti wo siesi konfonachi na wo siesi scan yesi konfonachi udwan me nka won siesi konfonachi ni mumu na de hye so mo yi scan konfonachi scan na ba no ho scan na ba no ho ekwa aba no ho nka wono kra so wo ye wi nka efe amomfa moni munyam ne platform momfa support mfa mwa no enso mo gina wo be kan kwase ase ne mfre ni ma asem monko na munim kasa monko na munim nyansa ade na ya motesa mama police di mutrim ama police di mutrim amon nyansa hu de mbasa moye kwase asem bia na modi ni kwase asem di nsem bia na modi ene na mrante wo kumase ni binum se wo baba tu mo kumase they are waiting for you omo so omo twa wo kumase omo twen wo wa fro se ebiri mu tuopo mutu ono ma office wo ye oga bia ma tese wanya sika kwotena America wo ware buroni nti wo bia aboa ba ganare na wo so wona na otumfo wona na hwan wona na otumfo wen fa abusuafo tole bia na nsem ha sebi o sebe mpadu asa me ma no ntimi ntia panimu da panimu betuma wo ma no ntimi ntia no ko yetete me yanye me wono no Kelvin Taylor say ya ne se kraman sebe ye ne se kraman because say ye tete wa ka wontim ye osia bia se ne di opemso atem wo hempon kase yete sei ka won di na tem na ummu wo papa na won bedi di wono atem mfa ho ni nti me yetete me pa yanye me nso tere bia sebe di kan tetkoko obi enu se tere bia jati fita ati ase ijai tetkoko ni ati fita nti nyese obi ani obi ntinti di obi atem bi ana wo ya de na nya ne yintimi kabi who deserve be me ma wo chane yemfa ni atem but this time be wa be trespass obi din samfunu yemfa spare obi abi abusia mi am di djuma yo cham dum busia mi am di djuma yo cham fam kwaku alaska no busia da se ne beto asa no pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.